Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange habereye ibitero ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 witwa Jean Paul yasambanyije intama kuri iki gicamunsi mu masaha y'ira saa 10 za nimugoroba, dore yuko igitsina kiwe cyabyimbye kandi akaba abona nta bundi buryo, ndetse ahitamo kuvugisha ukuri yuko yasambanyije intama, dore yuko yihereye amakuru itangazamakuru avuga yuko yasambanyije intama kandi atari ubwa mbere asanzwe asambanya intama, ahubwo byamugizeho ingaruka igitsina kiwe cyabyimbye. Gusa abaturage bavuze yuko bari babizi yuko izi ntama azisambanya, bakagerageza kumuhanura bamugira inama yanga kubireka, none ubu ngubu igitsina kiwe kikaba cyabyimbye, bakaba bamusaba kujya kwa muganga kugira ngo yisuzumishe amenye icyatumye igitsina kiwe kibyimba, nimba hari izindi ndwara yanduye zaturutse mw'ino ntama, dore yuko abaturage bavuga yuko abashumba benshi bakunda gusambanya intama. Bavuga yuko hari n'undi uherutse gusambanya inka mwa kano karere kabo, gusa wasambanyije inka we yahise ahaburira ubuzima ahita apfa. Yasambanyije inka nk'uno munsi bukeye bwaho ahita yitaba Imana, dore yuko inka yisambanyije mu kwezi kwa karindwi ku itariki 15 umwaka w'2025 niwe yasambanyije iyi nka, ayisambanya mu masaha y'ira saa 10 za nimugoroba. Yapfuye ku itariki 25 ubwo yapfuye bitunguranye, yararyamye kubyuka biranga, bagiye kumureba basanga yapfuye yitabye Imana. Dore yuko rero uyu mugabo nawe yabyimbye igitsina, abaturage bamusaba yuko yajya kwa muganga. Iyi nka yisambanyije ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025, dore yuko iminsi mikuru agiye kuyinjiramo ameze nabi. Abaturage bakaba bamusaba kujya kwa muganga kugira ngo arebe nimba nta yindi ndwara irimo. Abahaye amakuru itangazamakuru bavuze yuko abashumba bakunze kugaragara mu bino bikorwa byo gusambanya amatungo, ndetse abashumba bavuga yuko indaya zahenze. Bavuga yuko iyo bagiye gusambanya indaya zibaca amafaranga agera mu 5,000 banazinywesheje, bigatuma bahuka amatungo yabo biyororeye cyangwa baragira bakayasambanya. Rwanda mu karere ka Nyaruguru ahazwi nk'ikibeho habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage batunguwe no gusanga abakristo bagera muri 5 bapfuye, ubwo bapfuye baziritswe imigozi inyuma. Bavuga yuko bano baturage baba biyahuye bitewe nuko babasanzeho imigozi biziritse. Bavuga yuko basengeye ibyifuzo byabo ntibasubizwa, ndetse bavuga yuko baba biyahuye. Ni mu gihe perezida w'u Rwanda yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuga yuko we ku rwe ruhande nta rusengero na rumwe yakabaye afunguye. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda, tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa, aho umugabo w'imyaka 35 yasambanyije intama ku manywa y'ihangu. Kugeza izi saha igitsina kiwe kikaba cyabyimbye kandi kiri no kunindamo amashyira, dore yuko uyu mugabo yasambanyije intama ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 mu masaha y'ira nimugoroba umwaka w'2025. Bivuga yuko iyi Noheli agiye kuyirya ameze nabi, dore yuko abaturage bavuga yuko abagabo nk'aba ngaba bakunze korora amatungo bakayasambanya, ariko uyu mugabo ntago yororaga amatungo, ahubwo yari umushumba, yaragiraga inka akanaragira n'intama, dore ko yafashe umwanzuro wo gufata intama ku ngufu. Kugeza izi saha igitsina kiwe kikaba cyabyimbye, aho abaturage bavuze yuko ibi bari babizi, ahubwo uyu musore bamuganirizaga ndetse akanga kubyumva, dore yuko uyu musore yarageze mw'ino myaka atarazana umugore, kandi ikibazo abashumba barekarama ngo indaya zarahenze. Abaturage bavuze ko hari n'uheruka gusambanya inka mwa kano kagari kabo, ndetse ahita ahaburira ubuzima. Iwe yahise apfa, yamaze iminsi 2 ahita yitaba Imana. Uyu nawe rero asambanyije intama, igitsina kirabyimbye, bivuze ngo nawe amaherezo no kwitaba Imana, ariko bamusabye kujya kwa muganga kugira ngo barebe nimba nta birwara ino ntama ishobora kuba yamwanduje.
karere ka Nyaruguru nk'ahazwi nk'ikibeho munsi y'urusengero rwa Kibeho hepfo gatoya nka metero 200 hagaragaye imirambo y'abantu 5 bamanitse bakeka yuko baba biyahuye biziritse imigozi mu izosi biyahuye bitewe nuko bavuga yuko ibintu basengeye batarabibona bamaze imyaka igera kuri 5 baza hano ikibeho niba ibibazo byabo nibisubizwe bakavuga yuko rero Imana yabibagiwe bahitamo kwiyahura biyambura ubuzima. Bari 5 harimo Claude Nawurishira, Garase, Diane n'undi utayisumenyekana amazina yiwe. Gusa abaturage bavuze yuko kuza gusenga bituma bahabwa umugisha, ndetse ibyo usabiye cyangwa ibyo watse Imana urategereza ukabihabwa. Bavuga ko ari n'igihe Imana ibibona utabikwiriye ntibiguhe. Rero igisubizo cyo kwiyahura ntago ari igisubizo cya nyacyo, aho kwiyahura nabwo ari icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye ntupfe buriya ngo hari itegeko riguhana. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Turabakunda. Umwaka